sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kani pagayam tayo a Flor ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Flor. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay toy padas ko. Padas nga amok apakaadawan iti adal ken mangtadliwliwa kadag iti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nagadumot ti tao di tabalay damila lakay. Wan, kasangay ka nung amin ti apo na. Kasangay metlag ayam, ngam no agsagana da, kunam metlan piyesta ti barangay. Ay pustaan ta. Sigurado asaan metlaeng manen ang nasaya at ti panakaluto dagiti makan asagana da. Gusto ka bakit? Kinapudno na, napanak si Mary Pitay. Kundi da magakmut no anya ti okasyon. Anya ngay ti kunada. Anya dagiti nakitam ijay, Martin. Nakitak ti inluto dang espaghite. Buya na pailaang kat natamnayan. Madlaw akurang ti sos. Agraman ti pansit ngayon luto da. Animik. Kanjay lumpia. Ay na, kasta unay tingisit na. Naknaksat siya. Kunak tupay ka. Agraramanda talaga. Kasla cake mo't jay nakitak nga in-deliver ti grab itay. Kasla nagbasit mo't. Kun kasla saan anaimas. Ay wine, cake ngagpay sulay jay bakit? Basit lang nga ron. San amakawaras? Sigurado nga da saan amakaraman. Kasla tinipid damot nga minti budget. Ginatang da siguro da jay itilalakain abiksap. Nalabit akas talakay. Ay, anya nga tano agpasken tayon tumot inton kasangay ko. Ay katwa na. Awan parikot iti dayta bakit? Agam na masapul abungga. Iti kasta saan nakababain kalag iti bisita. Ay rumbang nala ang abungga, Martin. Diyak kaya tisinsinan asagana niya. Ay katwa na. Planwan tangarod anaimbag. Noan niya ti aramidon tayo inton kasangay mo bakit? Janice, anak. No adda pan nakabalin na, adda kumadawatak apaburkan ka. Anya day tananang. Ay kwa, asidag ngaminan ti kasangay ko. Nanang, di mo't napagsaritaan tayon ti maipapan iti day taabanag. Anak, maminsanak laeng mo't adumawat iti pabor. Sa anak mo't akanayon adumawdawat kun ka. Amok day tananang. Amom ka di adanda ni amin akaaruba, kat adda sagana da tunggal kasangay da. Tapos siya, kawan. Ay, mano aya ti kasapulan nyo no bilang, nanang? Ay kat jay umanay mo't tapno makasagana kami itinasaya at anak ko. Sige, tangay kasangay yo. Pagbigyan kayo, nanang. Ikan kayo iti pagbirthday nyo. Agpaiso anak, ay na. Thank you! Awan anyaman na, nanang. Angam inton maminsan, sapay la kumata no awan ti budget, saan yun apilitan? Ay, wunan ako. Ulitak man ang tiagyaman. Agan-anad ka ditawan. I love you, anak! Hello, anak! Kumusta kan? Kasla na puyat ka, mat? Ay, huwag nga rod, nanang. Kalkalpas lang ang tigyutik. Kumusta kayo matandi tabalay? Kaasi ti Diyos. Okay kami laang mat anak ko.
Ni Brent ngay, sa dino ti ayan na. Simurot kinitatang mo. Adada iti malikudan ti balay. Sibsibugan da dagiti imula ti amam anatang. Gusto mo't iti kasta saan apuro computer kan cellphone ti asikason na. Ay wen timawid sa ngaron iti amam. Kasla kay kayat na ti agmulmula. Nasa isaya atan ti kasta nanang, ngam ti mapan makibarbarkada. Ay wen Aywan gayam, malagip yu pa iti kunak idi apa extensionan tayo ti balay. Wan. Anya nga tano iparenovate tayo laangan. Padakkelin tayo. Iti kasta lumawa ti balay. Ay kat adakeng ka anak ko. Angam amangan numarigatan ka iti gastos. Saan mat siguro nanang? No kaya ti budget, ay kat ipaaramid tayo Ngam no saan kaya ti budget, uray kastoy na pay. Total, napintas pay mait. Di kay ka di agdanag, ta inyor nungak ti magastos para di tabalay. Uray kaskasanong, kayat kumot ama urnos ti pagnaadan tayo, nanang. Di komportable tayo mat Sikat ti makaam mo anak ko. Doan niya ti amom apagsayaatan tayo, di iso ti aramidam. Nasaya at matasimmangpot kan bili. Ada ka di iparamid yun, anang? Kuyugenak, intagumatang iti baro a refrigerator. Ha? Ne? Apay? Ano ti sigo da ref tayo? Napintas pa mo da dya. Ay basta, nukunak asukatan tayo, sukatan tayo. Adda nakitak ijay mol adakdakkel ngam ti sigot a ref tayo. Day jayon, tigatangan ta. Ang nanang... Apay, adda reklamaw. Ha? Ay, kwa. Awan mo't kit dinanang. Ibagbak lang mo. Hoy, bile, tapnoy bagakan ka. Kwarta ti anak ko ti igatang ko iti ref. Dinawat ko kan ko anaday jay. Iso tinagbannog, saan kat asika. Saan mo ak kwarta ti igatang ko iti refrigerator? Nawatam. Amok mat day tananang. Awanan ti adupay asaop. Ala, aggunay kantane, aldawan. I-drive mo ti lugan, ta intagatangan ti bagbagak aref. Hello, bakit? Kumusta? Okay lang matlakay. Da kayo ngay. Kumusta kayo matan? Okay lang mat, bakit? Medyo masurunak yun ni nanang. Taapay. Anya man ang inaramid ni nanang kang kabili. Awan mo't kit de. Kat, anya nga ruti ko nam apakasurunam kan kwa na ngay. Masurunak Tay di nakita na agimatang danana mila iti baro aref da. Kaya't namat ti gumatang iti baro aref dito balay. Anya? Dahil ti pudno bakit? Ay una yan ni nanang. Talaga asaan pay lang ang nagbalbaliw. Iti nagpasken danana mila. Kaya't namat agpasken. Itatagimmatang da iti baro aref. Gimmatang mo't iti baro aref. Ay, ni nanang talaga. Simruman ng timadi nga ugali na. Nalabit nga imapal manan, iswakasta. Tidakas na. Datamot ti maapiktaran. Amo na lang arudan ang magipgipit tayo. Unaan na pailaan ti apal na. Ay, wan nga rod ala, bayang, takasaritak to ni nanang, maipapan iti day taba, naglakay. Saanin bakit? Amangan no ibaga naman ang nagipulungakin ka. Saan mat siguro, lakay? Ay na, amamong matan ni nanang mo. Bayamon, at least na ibagak tiriknag. Amangan ngamin, no patakkilan naman ang dayta nga isyo. Diyak kayat nga isumanan ti pangguraan na kanya. Iso abay-bay amon, bakit? Nakitam day jay Martin. Jay damtrak nag-deliver iti landaw kanahalublak ka day tidakdakamatan. Wen, apay nga ta. An-anwenda nga ta dagi jay. Day tati jak amaw. Amangan mait no day paramid da. Inkantuman damagan. Anya? Inkadamagan ko na. Anya nga iti ibagak no bilang bakit? Alangan mo't nga idiritsyo kadamagan kadakwada no pangan-anwan da iti landok kanahalublaks. Di pagkat ibagada at chismoso ak. Kampay ide, bumulod ka iti martilyo. Wano saan? Pala, wano kumpurmi ditan. Sige. Kampay ide. Dumawatak iti dos alansada. Ibagak apang lansak iti nadadahil akulungan ti manok ko. Wen, mabalinan day ta arason.
Gundawayam tumitin adamagan no anya ti aramiden da kadagijay a materyales. Wan, bakit? Agawa am nga ruda, agsubli ka adagos. Wan, unay kalakid din aya. Sige, tama pa na ko. No kasta, iparenovate yu ti balayaw akas kadamila, Flor. Ay apay kumasaan ngay. Apay, isudala ang aya ti akin kabailan nga agpa-renovate iti balay. Kabailan mimut Ha? Amumat, saan ka de nga da ijay Canada ti anak ko? Nagdakil ti sweldo na ijay. Isu akabailan mimut nga ipa-renovate ti balay may. Dakdakil to pay angam ti balay da. Anyat kunam. Dakdakkel to ngam ti balay dati ipaaramid yu abalay. Wen, adayo adak-dakil to ti balay may ngam ti balay da mare. Apay, di mo amaw akagat-gatang kula ang ti refrigerator kan sofa me. Awan matkit di dakas na amare. Tinapatag at the budget. Ha? Saan akas kadagiti daduma dita? Aga pula ang itinalabos nga apal. Di da kayat ti agpaabak. Iso anuan niya ti aramiden ti kaaruba na. Isuma ti aramiden na. Na, kaslaad da kayat mo asawan nena. Ha? Ay kwa. Awan matkit day. At dalatakin kan anuan niya ti panangawat mo iti imbagak, Flor. Hello, Nanang. Na-approvean ti may sabulan a bakasyon ko. Agpay siyaw anak ka. O, Nanang. Ay na, kamaudyanan na. Makabakasyon ka ba laangan, kalpasan ti 5 atawan. Un nga rod, Nanang. Ibagham to nga raw no kaano ti eksakto nga isasangpo mo. Iti kasta makasagana kami mo dito'y balay. Sige, Nanang. Awagan kayon to, apaman a makapabukak iti tiket kong agawid. Balay ngay iti adda iti abay tayo, Nanang. Kukwa da Mari Flor. Nagtakkel mat. Wan, impaaramid kanumo ni Janice. Diyay ngay anak na nga adda ijay Canada. Wan. Malagip ko ni Janice, Nanang. No jak agbidot. Inauna akla ang iti may sa atawan. Wan no do atawan kan kwa na. Husto mat no impaaramid na mat ti balay da. Wan nga raud, sigurado adakkel met tinagastos da dita. Ay, wan kasmat laang dito'y balay Medyo dakkel mat tinagastos ko. Angam kaslasaan pa'y mat analpas ti balay da. Wan, saan pa'y analpas? Awan pa'y finishing na. Iso nga rod tinadlaw ko, Nanang. Kaslain niya si dagdamot unay dito'y balay. Kasla na igagara ti pan nakaidagkat na. Iso nga rod mati kunak. Angam idikinitak ti sorbiti daga. Husto laang matirukod na. Ay, inawis yu kadi ida inton bigat dito'y balay, Nanang. Saan pa'y? Ay, katawisan nyo ida, Naragragsak mitlaan no kumpleto tayo nga agkakaaruba, Nanang. Kanayon kumot ida nga ayaban, tunggal adapas kan dito'y balay. Angam saan mat nga umay ni Mari Flor. Nilaang pari Martin ati umay. Iyaw awidan na laang itimakan ni bakit na. Ay, katawisan nyo manin, Anyangay ti amu tayo. Amangan mat no kayat nanti umay, Nanang. Sige, tamapanak to dita balay da inton madamdama. Ibagak ti maipapan iti okasyon dito'y balay inton bigat, anak ko. Kanya ti may imbaga ni Milakin ka bakit? Nakitak ba ta naggapo dito'y balay? Agaw awis mo. Ipa-blessing da ka no ti balay da. Si mangput gayam ni Mary Jane. Aya, naimbag da pa'y tanalpasin ti balay da. To'y balay tayo ngay nga tamay. Kaano amalpas? Ay, wan nga rod Saan mo't nga menon nga umawag ni Janice? Ibagak ko mga agpaw itmanon. Si kan ati umawag ken kwa na bakit? Kun ibagam tuman anayunan na ti ipawit na.
Tada pangaramatak iti kwarta. Sige, tawag inton madamdaman ni Janice lakay. Na, itay pa'y nga awagak ni Janice. Ngam di na sungsungbatan ti awag ko. Asino mat nga tate agtuk-tuk-tuk. Awan mat namnamaak asa nga ili kita. Ay, mabit lang! Umayon! Ha? Janice, anak? Uwan, nanang. Siyak nga rod. Nay, apay nga da ka dito'y. Rumbang nalaang nga da ka kumaijay Canada. Saan aya? Jakon ka ba ti agtrabaho, nanang? Anya? Pinaawid nakpay lang ti ospital apagtrabahwak. Anya? Ang apay? Anya tinapasama ka na kao? Adda sakit ko. Kat sigun iti doktor. Kasapulak pa'y ti aginana. Jak pa'y mabalin ti agpuyat kan agbannog. Kang runaan iti amin. Jak mabalin ti ma-stress. Anya? Ay, kasano tayo pa'y itan ngay. Kasanon ti biag tayo. No adamot gaya man sakit ni Janice. Kasanon ti balay tayo. Sapay di pa'y nalnalpas. Ay, huwag nga ron da. Nakababayin pa ikit din ka nagiti karuba tayo. Hanya laangan nga iti bagada. Numaamuan da asaan gaya man ama ituloy ti balay tayo. Anya kayo matananang, tatang. Ha? Ha? Nay, apay ngay akas lang makaud ka matan bilay. Masakit ti asawak. Anak yun ni Janice. Ang apay akas lang napatpatagpay ti ibaga ti taongan ti mismo nga anak yun. Ha? Mabalin ka di. At pagsayaatan pa'y mo't ni Janice ti panunutan nyo. Sakbay at tinalabas nga apal nyo. An-anwan nyo ti dakkalabalay. An-anwan tayo dagitinginginaan a kagawaan. No nailumlum tayo mo't iti utang. Makontento kayo kumamat no anya ti adda kada tayo. Agpanunot kayo pa'y kumamat nga umuna. Sakbay nga agdesisyon kayo. Saan agapot agul ulimag kami. Kat aglablabas kayo matan. Hey. Billy Barahok. Day takat nga minti matikata kayo. Day taapal yun ti pangpangro na yung. Di yung amin amo ti makontento. No anya ti adda ka dagiti karoba. Kaya't yung addamat ka na kayo. Banag asan arumbang nanang tatang. Saan abali Tasaan mo't adakas nga apal day jay Barok. Pudno nga papalak dagiti kaaruba. Ngam nasaya at matararamidag. Jak mo't idadadadaulan. Ngam kitde, tultuladak ida. Dayta ti makunaan nasaya at nga apal. Tuladen. Pudno mo't nga minti kinuna ni nanang yo bilay. Saan adakas ti umapal? Talasaya at mo't intensyon may. Saan mi mo't ida at dadadaulan? Saan kayo kuman nagkalintigan pa'y nanang, tatang? Taura asino pa'y ti pagdamdamagan nyo? Saan anasaya at ti kastang ugali nyo? Saan anasaya at nga apalan nyo ti karuba nyo? Kas nakunak itayan, makontento kayo kumakadagiti bambanag nga adda kata kayo? Amin mo't lakit din ang makita nyo, apalan nyo. Kitahin nyo man tinapasama kini Janice. Agsakitan, gapo iti nalabas sa panagtrabaho na. Kanayon nga overtime, ayat na lang ang maipaay dagiti kitawin nyo kinkwana. Ay, Billy. Sapay lakuma, tamaka-amiris kayo umatan, sakbay amaladaw ti amin, tatang. Nanang, tapno amuyo, saan ang nakababain ti agbyag amarigrigat? Tinakababain, kat ti mailumlum ka iti utang, gapo iti na ito lang nga apal. Gapo iti kasjay a napasamak iti anak mi,
Napilitan kami amang ilako kadagiti nginginaan a kagawaan mi. Samin to sinukatan iti basbasit ken nalaklaka. Naibos ti ornong ti anak ko. Ngem kaasi ti Diyos, agrek-recover matan daytoy iti sakit akimpet ken kuana. Nagforgodan daytoy, kat nilakay na matan ti simmublat a nagabrod. Iso na laeng tanakirmet ti manugang ko. Maawatak met kitdi, ngamin talaga met anarigat ti agtrabaho iti balasiw taaw. Saan laang adayta, pampanunutan na laang met ti masakbayan da. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Flor. Ken ka pagayam, Flor. Uray asino pa'y ti pagdamdamagam, talaga abiddot met ti aramidam. Sursuruan tayo kumati makontento kadagiti bambanag nga adda kada tayo. Di tay agpaabak iti apal amarikrik na tayo, tapnulaang makipagsabayan kadagiti kaaruba tayo. Amangan ngamin no day tanto ti mangitunda iti banag a pagbabawyan tayo intundumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Flor, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adumdumngag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat tintay luktan ken ikanbiag. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan a Heidi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga awagan nakkumalatan iti Heidi. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay ti nagbalin a padas ko may papan ken ayat. Padas ajak tupulos malipatan, gapu kadagiti nasamit a balikas asaan laang gayam asyak ti makangkangag. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Hello, babe! Hello, babe. Anyo oras ka at ma-dismiss? 30 minutes laangan. Rumwara kong dito opisina. Apay ka di? Ay, umay kasukuran ah. Agpaiso? When? Sigurado ka, babe? Katwan. Awan man pamatim kanyak ako na akong gad. Ah? Saan mat nga itikas na, babe? Tiamo ka kat ag-overtime ka manin ita, ha?
Saan, babe? O sige, orayan kan tulangan ijerwar, Alex. Wen, sige, tangkrumata ko. Apa ko suntuin ton madismiss ka? At taak tumutan dita. Sige, agan-anad ka iti panagmanehom, Alex. Bes, Anya da jay best. ada ka di pa panaminton madamdaman? Awan mat best. Apay, ada iyawis mo? Kasla kayat ko ti rumwal, bes. Feeling ko nga kat na-stress ak ikangal daw. Ay katwan day tala ang gayam. Basta ilibrenak, go! Ah? Katwan siyak nga ron tinagawis. Di siyak ti agilibre. Okay, best. Gina G ako. Basta si katitaya. Agyaman at Mika. No problem, best. Basta si ka, go! Agalas 10 matgaya man itirabi. Ay, naimasak man ang tinagbuybuy ay ti TV. Dakmat na napupuot ang ti oras. Ay, awanan. Napuyat akmanan. Sapay at dapat trabaho kinton bigat. Tinasayat. Maturog ako. Ang tawag ko. Ni Mat Alex. Sumbat na. Hello, babe. Nakawag ka, Mat. Arabi na. Hello, babe. Sorry, ha? Sorry, iti anya, babe. Diyan na replyan ti chat mo itay. Naiturog ko ngamin. Kinapudno na. Kariring ko lang. Okay lang, babe. Amok mo tanabanog kay ti trabaho. Agyaman hak, babe. Kaya, kumusta tinagmala mo trabaho? Okay lang, Mat, babe. Remor kami itay kinimika. Amok ngamin abisi ka. Iso asaan kan nga in chat. Ay, huwag nga ron. Nairanamot nga ito ti order itay. Saan kami na mabali na maitantantipan na ka-deliver tagi jay? So, pinalpas mi pa nga in-deliver. Pasensya ka na talaga, babe. Sana bali, pumahawiak to. Okay lang, babe. Awan rin bang apagdanagam, tamaawatan ka. Agyaman hak, babe. Dahil paglangan taman nakaawat tinubiyak. Ah? Sigod, Mat. Saan aya? Ha? Huwag mo't hindi, Sige, babe, baliwan tanto man ang tiyang sarita inton bigat. Makaturturog ak ngaminan. Sige, babe. Good night. Sweet dreams. I love you. I love you too, babe. Good night. Napanak laing mismo. Nung adaman ng milk tea, dito'y lamisaan ko. Sigurado ani manen Alex tinangtad iti daytay. Adda nakapigkat nga sticky notes. Basakit din nakasurat. Hi, babe. Agan-anad ka akanayon. I love you. Love, Alex. Talaga nga amunan no anya ti favorite ko. Picturak man. Sakto isan kan ko na. Receive. Thank you so much, babe. I love you so much. Aday na isan ko. Agyaman Diyos ko. Agyaman kay nikanak iti nasingpat. Nagagat na anos kan man nakaawat anobyo. Kat sapay lang ko man. Ta saan ito nga agbalbaliw ni Alex. Agorder kan best. Pangururayan takin ni Alex. Sa dino kanon ayati ayan na. Saan pa'y ang nag-reply best? Amangan numada mga agman maneho. Basta imbagak adito iti ayan ta. Anyang ti order akanan tayo. Jayman Clubhouse kanya kan milk tea. Okay. Ni Alex ngay. Anya ti order aparaken kwa na best. Si kalatan ti makaamu best. Sige. Mabiit lang nga rod ta mapanak ag order ijay counter. Sige best. Orayan kan dito eh. Okay.
Sa di numanan tinagapuam, Heidi. EJ Plaza, Papa. O sino tigadwa mo? Da Alex kan Mika, Papa. Napan kami nag-food trip. Kanayon sa mutin ti irurwaryo. Saan mat, Papa? Sagpaminsan lang mat. No kastoy ang medyo stress kami iti trabaho, sa kami lang ang rumwar. Kasi ti kanayon kung ay bagaken ka iha. Okay lang mat kanyak. Uray kanayon kayong agkuyog iti nobyom. Basta muyo ko mati limitasyon. Nang runakirin ka tas siya ti babae. Uwin ka di, Papa. Danag yun aya. Kan may isa, saan kami mat arum-rumor kin ni Alex no dudwa kami lang. Di kayag danag, takanayon may mat akadwa ni Mika. Nasayat mat nga rod no kasta. Sabela ko matasar agsakit tinakam mo kanyak. Gapo iti striktok nga amam, nga ore amok nga dakan iti usto at hawan. Okay lang, Papa. Maawatan kayo mat. Kan may isa, amok para mat lang ang kanyak tikas lang aramidan nyo. Di kayag danag, tasaan ko nga ugali ti agi mula iti sakit tinakam, Papa. Banag, apag yamanak unay anak ko. Agyaman akmat, gapot na uray adda akon iti husto atawan, di daklat ta sarsardengan apal palagipan, Papa. Responsibilidad ko dahi takas amam. Kat pagyamanak unay, nudanggam kantong palam dagiti bilin ko gan ka, iha. Hello, babe! Nakawid ka din? Wan, babe. Itay pa ya. Nagawid ako dagos. Kalpasan anay tulod ko ni Mika, di dagos na. Nasayaat mat nga rod no kasta, babe. Agyaman iti pa nang itulod mo iti best friend ko, ha? Awanan yaman na, babe. Amumat nga ramidag amin, basta para kang ka. Thank you so much, babe. You're always welcome, babe. Awan sir kuntun bigat. Masabak nga umay tita malayo. Itulod kan iti trabaho. Sigurado ka? Wen, Okay lang kan ka ti masapa bumangon nga uray awan trabaho? wen ko naklangaroten. Basta si katigapuna, Heidi. Okay, agchat kan tungarod no paumay kan. Tamapanak aguray ijerwar. Wen, saan lang at chat awagan ka pa eh. Okay. Sige babe. Masabat to lang umay mang sukong gingkain ton bigat. Okay, babe. Bye. Remorka din ti anak ta, Rodrigo. Wen, ito'y pa ya. May sinukong tinobyo na. Medyo nabayag tamatan iti dayjay nga Alex. Wen nga rod. Agtalo atawan matan ti relasyon da. Anya ti panagkunam, Rodrigo. Ito yan niya, Margarita. Adda nga ta posibilidad na ani Alexen ti agbalin a manukang ta. Ti agbalin nga asawa ni Heidi iti kayat ko asawan. Dito si Jack masumbatan. Mabalin siguro awen, mabalin matasaan. Ada amin na pangadang itanak ta. Sa bagay mo't kit di kasla na singput mo't dayjay nga Alex. Na respeto pa'y. Saan akas kadagiti daddo maabastos a makisarsarita. Nadlaw ko matgaruday ta. Agam kasi tinakon-akon. Adami na desisyon kina Heidi, gaputa isukat nga rod, di masaknan. Nasirib mo't kit di anak ta. Amok nga munan aramidan na. Gusto ka bakit? Ang awan kastay palagi pantalatamat. Narigatan, amangan kit din umakalipat di anak ta. Rabiin, gumawan pa'y laang ni Heidi. Maladaw ka no nga agawid. Tanda ka no atendaran da birthday party. Anya, ne, sa dino ka no ay? Mapanda ka no mat beach. Awaga man ni Heidi, takasaritak tanak ta. Ay na, bayam ka nila tanje anak ta Rodrigo. Di mon singaan, ta sigurado ang madama nga again enjoy day chay. Kan may sa, amok nga muna ti oras na. Ang mga numadamdam akat sumangpat matlang day chay. Kasaritak labiit, kumustahan ganda magag no sa dino ta enda. Alan, awaga mo. Sige, mabit lang nga rod, talag ti cellphone ko, iti silenta. Sa dino ta ni Mika, babe?
Imunan arimwar. Ang mga no agdigdigos ang day dyan ijay baybay. Sika nga eh. Saan ka kadimot ng agdigos? Inton madamdama akto nga agdigos, babe. May ito shorts mo. May bagay lang una iti sleeveless abado. Siyempre, regalo ni Mika daytoy, idinapalabas akasangay ko. Kasta ka di. Talagang amuna ti may bagay kan ka, babe. Amo na dagiti likes kan dislikes ko. Apa yung kasta una iti panang matmat mo kanya, Alex? Ada ka di iba kang? I love you, Heidi. I love you too, Alex. Alex. Matita ka manin ako na. Di mo manin malapdan tibagin ako na. Sorry, baby. Sorry. Ni mama ti umawawag. Mabiit lang kasumbatan. Ang mga nuad na patig na ibagana. Sige, babe. Oh, Heidi, naimbag lang ta nagsabat ta. Oh, Noemi. Si kamot gayam dayta. Long time no siya. Kumusta ka? Okay lang, mat friend. Sika nga eh. Kumusta ka, matan? Kumusta kayo ni Tinobyong? Okay lang, mat friend. Panagriknak nga rod kat kompleto ti support system ko. Ngamin, agkaalaan ti boyfriend kan best friend ko. Suportado dak iti amin na kayat ko. Kita taang mga nuga po iti kinabisim amang ragragpat iti mako na a perfect life mo kat adamatan madib-develop a relasyon. Ha? Anya ti kayat mo asawa, Noemi? Ay, jak kaya timang dadal iti relasyon. Ang panagkunak kat naskan lang amaamwam ti kinapudno. Ha? Anya kinapudno ti dakdakamatem, Noemi? Kastoy ngamin, Heidi. Nagsarita kami kanimika idinapan alawas. Kaya't kunana ajak pay lang ibagbagakin ka. Amangan kanu ngamin numasaktan ka. Sapay patay na patay ka kanu ka ni Alex. Anya? Nasabat ko ngamin ida iti may sa amol. Nasdawak iso nga in corner ko ni Mika. Nagpudnumat arumrumwarda kanu ka ni Alex. Anya? Kayat mo asawan? Rumrumwarda aduduada lang hasta ka di? Wen, Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagang, Noemi? 100% Heidi. Saan mo kanu ngamin ama ito ti pagragsakan ti nobyom? Isuan ni Mika ti mangipapay iti dayta. Dagiti awanan bain. Simbangput ka din ni Heidi, Margarita. Wan, itay pa eh. Iso na lang tanadlaw ko akasla na dagsan matibadak na ngayon mo nag-iti silad na. Nadagsan ti badak na ko nam. Wan, Agure ka man. Diyak mawaton tigat mo asawan. Ilawlawag buman. ay unay kan, nadagsan tibadak na ko na. Kaslagdabdabog, kasyay. May, amangan mo't na parikutalak ta. Jakla ang amo amangan kit dino nagapadamat kini Alex. Tinasayat, mapan mo kasarita ti anak ta. Kumusta am? Tapno maamuan ta. No apay ako nam anadagsan ti badak na nga imo nag-iti silad ta. Dagiti awanan bain. Nagtalaga kadakwana. Ngam trinidor daklagayam. Ngam sana. Diyak rumbang asangitan dagita ang klase ti tattao. Patay na patay gayam. Siya pa'y kit ginti naramid da adang nga iti istoryada. No kinabailanak nga insukat ni Alex iti dayjay amika. Kabailakmat nga isukat daytang Alex. Apay, isula ang aya. Anya kumangay ita no insukat nak iti mismo a best friend ko. Mas deserve da siguro ti tunggal maysa. Ngamin, agpada da amang lilipot. Tinasayahat. I-chat ko ni Alex. Kalpasan na.
iblak kumatan adagos. Kat, nag-enjoy ka matlaang ka di, Alex? Launay Good. Oh, kat kasano? Agidan ta ka din arumwar dito hotel? Wano kas itisigod nga umun-una ak arumwar? Umununa ka na rumarmi ka. Awagak labiit ni Heidi. Okay. Sikat ti makaam mo, Alex. Isunsamat ng tinag-chat. Wala ka peso. Mabitlaan. Tabasag ti chat na. Ha? Oh, apay, Alex. Anya ti in-chat ni Heidi kan ka? Ha? Ay, ko. Atoy. Basa ang ti chat na kanyak. Nan, kita akman? Addan sa bali nga ay ayatak. Lipatan na kon kat lipatan kamatan. Ha? Aywan gayam. Ammo kon ti maipapan kada kayo kinimika. Isu adikan makapaglibakpay, Alex. Oh, apay akas na tilangam, Alex. Kunakman no kunam adimon ay ayatan ni Heidi? Ha? Ay, ko. Agyaman kakiti ngamin nawayatan. Saan ka di? Saan tan amasapul ti aglamlamang? Uwan mo't kiti Ay, kaya't ko pa'y kumaakasarita ni Heidi, Mika. Anya? Iti anya payla ang aga po aksaritam kat in-break na kangarudan. Aklo na kabasol ko ti amin. Amok asyak tinagbidot. Ngam oray no kasta. Kaya't kulat tamo tagkid daw iti pamakawan kini Heidi. Kasarita kiti nasayaat. Tapno maaddan kami iti closure. Kalpasan ti panangichat ko kani Alex, in-block ko idaadwa kani Mika. Nagresignak iti trabaho kat nagaplayak iti sabali a kumpanya. Nagabangak iti apartment kat ijaya kon anagnaed. Linipat ko idaadwa. Arig na kat indilit ko ida iti panunot ko. Pinutad ko amin a connections me. Idi napalabas ti innam abulan na damag ko a nagsinamatlaang da Alex kani Mika. Gapo ta insukat matlaang ni Alex ni Mika iti mismo a best friend ni Mika. No may papan ka ni Alex saan matkit di a mailibak. Talaga na singpet. Iso na laang tanalakalaang gayam a masulisog. Katnuan niya dagiti inkarkarina kanyak isumatlaang ti ikarkarina kadagiti babbai na. Awan matkit din na sakit abakrang ko nga oray manupay a babbai ti makarelasyon na. Kang runaan iti amin awan mat ikamat ko kani Alex. Ngamin jakpay mat na ited ti bagik kenkwana. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Heidi. Ken ka pagayam, Heidi. Husto ka. Di mo rabang asangitan dagiti kas kadakwada at traidor. Saan a deserve ni Alex ti panagayat mo? Ti kunana siguro kat nangabak wano lamang daytoy. Ngamin ado ti babae akumpet wano agrayo kenkwana. Ngem dakkal abiddot dayta. Kas nakunam ditoy surat mo, nagsinadamatlaang kanimika. Kat insukat na matlaang daytoy iti mismo a best friend tinangisukatan naken ka. Nagsubli matlaang kanimika ti inaramid naken ka. Husto laang ti inaramid mo pagayam ko. Namin pinsan mo ida alinipat sa kanto na nga barwanan. Kang runaan iti amin, sinalimat matam ti dayaw mo. Saan asika ti kaasi, no diket isuda. Alakastan pagayam, Heidi. Kat pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iting kay panagdangad.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta drama ita ket nagapu iti pagayam a nagpailinged iti nagan agwaynet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak a naesem adumngeg iti drama. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita ket may papan iti ikit ken kasinsin ko. Adda ngamin ugali da ajak magustuhan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Agawid kayon aya kabagays. Wain ka ba, guys? Agawid kami, tanay, rabiain. Ang mga numapuyat dagiti ubeng, sapay agiskwila da pa'y inton bigat. Wan matkit di Rabi imot nga agpaison. Ay wan, adu pa'y matinabati amakan. Mangbalkot ka iti iyawid mo kabagays. Nalpasin ka ba, guys? Nangala ka pa'y kuman iti adobo. Adu day jay, saan may mutlaang amaibos? Ay, way, nangala akong kabagays. Nangala akpay ay iti kang kanan. Naimbagla ang nga ikapik inton agsapa. Kutuan adu matkit di jay nabati. Sayang mo't numabanglos. Ay, wen sayang talaga numabangles laang kabagays. Sige, tama pang kamain. Inton maminsan tumanan. Sige, agan-anad kayo iti dalan yung agawid, kabagays. Nangan kayo ka din, anak ka. Wentatang, kalkalpas mila unay, da kayo ngay. Saan pa'y? Madamapay lang naglutluto ni nanang yaw. Ni, apay, naladaw ang nagluto? Una, takawa-awid lang mo't ni antem kan ni kasinsin mo. Agasim man ta pinanawak ida-itay agsapa, ngam nasang putakpay lang idang istorya. Nukas na, nagmalmalum da di tabalay? Una, noon niya lang ata at nag-istoryaan da. Hay, una yung, no siyakla may isa. Jakla maanusan dagtugtugaw ng agmalmalam ng agchistismis. Ay na, naimbaglaangan ata saan adito'y balay ti imayanda. Gistay awan manen nalpas ko no bilang laang. Ewan sigurado nga imbangkada tinagistorya no imay da ditoy. Hay, una yun aya. Ayun gaya, ang mga no at dapay nabati nga inapoy kinsidayaw. At dapay matatang, mangan kayo Ay, talaga mga anak tali. Mabisina ka, anak ko. Diya akong mauray, tilot-luto ni nanang yaw. Dito yakon amangan. Makaamumot tan diya inayo amangan, inton makalutaw. Naimbagbanta na surutan pa'y tidalan mo anagawid, sika alain. Ni nanang mo'y. Apay nga itakala ang anagawid. Sa dinaw tinagturturugam iti dua arabi Ay, kati diya tambayan mi Sa dino pa'y kumangay. Ay unay kan, imbis amapan mo tulungan jay amam ijay talon. Saan mo taday takik din agbalbalog ti aramidam. Ugali ti baro ananang. Aywan, anyat sindayo nga idal daw. Adobo akar ni ti babaw. Wow, nagimasay. Nangalaan nyo ngayon iti adobo akar ni ti baboy nanang. Binalkot ko ijay ayandaan tim aloyda idi rabi No kasta, napan kayo naki-birthday? Wain, ado tinabatay iso ang nagbalkutak iti inyawid ka. Ala, ingka mga nan, taada papanak. Ni, sa dinungay mo ti papanan nyo, nanang. Basta ada papanak. Ala, ingka mga nan, tamapanakaon. Dinaktaktakan, tanay, aldawan. Agkape-kapay kabagays. Ay, wen man kabagays. Makakapi akit. At iti tasa. Si kanti makaam mo nga agtimpla iti kape.
Adda napudot ad anong di tatirmos. Wine ka ba, guys? Nagpipintas mo ten dagiti tasayaw. Sa dino tinaggatangam ka dagitaw eh. Ay, jakman amukin ni Gwainet. Isumot tigimatang kadagita. Amangan no mabalin adawatan tinaduma ka ba, guys? Kursunada nga minti design na kay. Kasla nagganas a pagkapyan. Ay, katun kabagis. Alaumunday tado atasa. Ay na, agyaman na kabagis. Kasla adapay nakita kapag balunan ti danom ije kusina yaw. Di yun sam usaranday jay. Dawato kaun ta isupay nga usaranday iti apukaw. Jay tumbler a kulay red kan violet ka de tidakdaka matam kabagis. Wine kabagis. Alaumun ano samlaeng alinisan tanabayag mo't anaystak. Muwan kabagis. Mamin anulaeng mo't ngay timang linays. Nalakalaeng mo't alinisan. Tasaan mo't nga iso tinarugit. Naimbag nga oras yung Uncle Delphine. Kastamit kin ka alin baraw. Imayak, may ko kumabuluden ti grass cutter yung Uncle. Mapan ko man tulungan ni tatang agdalos ije garden. Ipabulod ko. Ang neng, kita ama. Alwadam ta amangan numadadaal. Wen Uncle, awan rumpa nga pagdanagan nyo. Tanaan nadak mo titigamit. Nang runa pa no amok abinulod ko lang. Nasayaat mo't nga rod no kasta. Isublim mo't lang at agos Tapno daw sarak inton kasapula. Wen Uncle, Mabit lang nga rod. Tamapan ko alain iti bodega ti bulbuludom ang grass cutter. ay Uncle, Oh, amangan no da pa ekstrayo a gasolina dita. Kargaan nyo mutlangan Tapno saan nga isupay agatangag. kita ano dapay nabati iti galon. Hanggang naawanay. Anusam tulatan ti gumatang. O sige Uncle, agam sapay la kumaata dapay na bate. Bakit? Nakitam tay tumbler apag balbalunak iti tanaw. Anya a tumbler. Di nga ginatang ni Guayday. Awan mo ni kusina. Usarik ko ma. Ngam awan mo iti nang idulina. Ay awanen Impadawat kun kiniman ang Teresa. Anya? Nay, apay nga impadawat mo. Kat usarik pa'y day jay. Dinawat na mo't nga rod, iso nga inted kun Ay unay ka. Sapay na pintas pa'y day jay. Oray kumamit no may salaang tinted mo. Inted mo mutin adwa. Nya ngay itan ti pagbalunak iti danom amapan iti garden. Alabay amon ta igatangan kanto iti baro lakay. Mabainak mo't ngamin amang ibaga asaan. Iso nga inted kun Manungay ti may sakilo aparya ita, nanang. Jak amo apay asyak ti pagdamagam ngay ket jak magimagatang iti pareya. Ne, nangalaan nyo ngay ngarod iti parya nga insagpawyo iti dinangdengyo. Ay ket dinawat ko ije ayan daan tim aloyda. Imbag man ta pinadawatan da kayo. Ket no nagngina ti parya ita. Ay na, siyak pa'y ti kunam. Uray pa'y agbalin a 500 ti may sa kilo a pareya. Ikan naklatan ni Antem. Sa bagay, bilibak mat nga agpaiso ka ni Auntie Loida. Uray anya ti dawatan nyo kenkwana, ited na nga ited. Dayta ti pangkitaam at talaga nga ipatpatugnak ti kabagis ko, Sheena. Wan nga rod, nanang. Aywan, adda ka din ni Insan Guaynet, ije balay da? Awan, nagpabagyo ka no idi agsapa. Iso nga awan idi napanak. Ang mga no simang putin dayjay. Mapanak tuman mat pumasyar, ije balay da inton bigat. Ay kat mapan ka Wan, nanang. Talaga ang mapanak. Kailiw ko matan ni Insan Guaynet. Nabayag matan kat, jay naudi ang napanak ije balay da. Ay katun mapan kantaw, bareng madanon mo ni kasinsin mo agway nit ije balayda, anak ko. Naimbag man, tanalagip mo mati umay pumasyar dito'y balay kasinsin. Wen kasinsin. Maburburing ak namin ije balay. Iso nalagip ko ti umay dito'y balayaw. Apay, awan trabahong ita. Awan trabaho iti Sabado kan Domingo kasinsin.
Ay, wala niya. Sabado gayam ita. Kita ang manday ta, kasinsin. Nalipatan pa yan ti aldaw, gapo iti kinabihisim nga agpababaknang. Ha? Saan mo't kasinsin? Naira na lang ang nalipatak a Sabado gayam ita. Ay, kasinsin. Apay, kasinsin. Kaslaad da iba ka ma. Ay, kwa. Amangan kit din ho, adda nagdadaanam a sapatos dita. Wano saan, dagitay branded abadong. Dagitay dimon kayat nga usaran. Dagiti saanan nga umanayken ka. Itad mo kanya kon, kasinsin. Ha? Agkasaysan tamat, saan ka day? Ay, kwa. Sige, tamang kita akto inton mawaya anak, kasinsin. Inton anong tupay ngay, kasinsin. Itan taadda akon ditoy. Jak tuman masangon ti umay ditoy, nukwa. Ha? Sige, mabiit lang nga ro tamang kita ak iti kabinet kadagiti bado adya kun us-usaran kasinsin. Dayta, katikay kayat kuken ka, kasinsin. Sapatos pa'y kasinsin. May sangaminan tay sapatos ko nga us-usarag. Jak ngaminan makagatang iti baro. Kasta aya kasinsin. Wen kasinsin. Iso nga itad mo amin kanya kon dagiti nagdaanam abado kan sapatos mo. Nakitam tayo nagadikin martilyok bagay. Binulod ni Manang Teresa, lakay. Manayin, buludin damit la amin ang amausar dito'y balay. Hay, una yan. Awan nga rod mo't usaran da, di agbulod da. Wala, amin mo't lakit din. No saan abulod, dawatan da. Datao pa'y kit din ti maawanan. Nagadon ti binulbulod na di dahin subsublay. Nagadon ti dinawdawat na dito'y balay. Nga uray saan mo't arumbang adawatan na. Mala, bayam, tamapanak to ijay balay da. Mapan ko alaan ti binulod da aragadi kan martilyom delfen. Day takot ti madiging kabakay. No day bagak may papanitikabsat mo. Gumura ka latagos. Gimura akaya, saan mo't? Teko na, mapan kun to alaan ti binulod da aramintam. Sige, tamaturog akon, tani rabiin. Masapa akpay nga agpabagyo inton pikat. Nga. Una yan. Sakpay kid di man yung tinakabasal. Ay, una yan tikastol. Nabuong ka ditido ata sa akagat-gatang ko, nanang. Jay, kabarbaro at asa ako nam aginatang mo iti surplus. Wan? Saan mo't? Awan tinabubuo, anak ko. Api nga rod nga up-upat matlaangan. Awan matantito ha. Indam amin day jay. Dinawat ni Antim at Teresa. Kat? Intad jumat? Katwan dinawat na nga rod di intad ko. Alangan mo't nga ibagak asaan. Ay, una yan. Igat-gatangan kayo iti mausar dito'y balay. Ngam ipadpadawat yu laang iti kabsat yu. Kas tamo laki di akanayo ng nanang. Anak ko, saan anasaya at agim imot? No sika ti addaan, mangtad ka, kasyay. Diyak mo't imbaga nga imutan nyo ti kabsat yu. Ti kanyak laang, kontrolin nyo mo't ako mananang. Saan nga amin abanag adawatan when nubuludin na kat agwan kayo. Kitain nyo man. Da kayo ti maaw-awanan gapo iti kasta nga ugali yo. Ay, jak mo man iti inam anak ko. Isupay ti gumura no bagbagaak. Ay, day tangarod ka tatang. Iso lang arudan ti isak sakit mo. Ngam isupay ti agsakit tinakam na. Okay lang, mat dumawat kung agbulod antem. Gamsanda ko ba mat akanayunin Ti may sapay adak kayat. No agbulod da, awanan agsublay. Kukwadan ti buludan da. Isupay Apay, saan nga taaya mapanunot ni nanang dayta? Jakban amoy jay nayo. At danto magamin ar-ar sa gidna no kwa. Iso ano daduma? Jaklat dan agtagtagaray. Tasakitan namat no day bagak. Nang runa no may papankin ni kabagis na. Ala, bayan nyo takasaritak tumanmanan ni nanang, tatang. Wen anak ko, barang dinggan na ka. Nalusyak, sigurado aguraan nakmanan jay inayaw.
Neng, kanya aramidom dito yung garden ko, ipag. Ha? Nay, ada ka magayam dito'y bayaw. Ay, kat natural garden ko nga raw. Di adahak dito Apay, kanya tigagaram dito Ay, kwa. Umayak ko mamanin dumawat itimulam apariya, bayaw. Kanayunak mo laangan iti saluyot, palang kantarong. Apay no agmula kayo umit nga meng. Itikas ta, saan lang aday ta dumawdawat ti kukwen yaw. Ha? Adong ti dinawdawat yung kada kameng. Saan lang aday ta? Agbulod kayo adiyo ammo nga isublay. Imbes nga daw sa rin meng, awanin Tadamot amin na ni Jabalayaw. Da kami imutang ti maawanan. Naa, para dumawat laang ti tao itimulam anatang, nagadun asaom. Emote? Ay naipag, sipod pa'y iday. Amumon asa anak ana imot. Kat numaalayo mo't amin akay kayat yu Jabalay. Adaya nang ngagyaw areklamok. Awan, ngamgapot aglablabos kayo mo't dan ipag. Pasensya, ngam masapol nga agsawak mateng. Hey, tikunam kiday, imot ka? Da. Emote, emote, emote! An-anuan nyo dagita asupot, auntie? Ay kwa, pangibal kutak iti iyawid ko, kaanakan. Ay, kuha, auntie. Amangan numabalin nga inton madamdama kayunton nga agbalkot. Ha? Adupay nga minti saan anangan. Ken adapay sumangpat abisita nila kay ko. Madamdama kayon to kuman nga agbalkot. Saan abali ta adumat ti makan? Ado ti makan kunam, ngam apay ngay aparitan nakmet nga agibalkot. Saan kayo aparparitan, auntie? Ti kunak, madamdaman ton. Amangan nga min no adda makakita kada kayo nga agibalbalkot. Katuladen da kayo. Sige, saan man laangan? Saan ako nga agibalkot, guay nay? Ha? Agawidak man laangan, nakababain mat kang ka. Hay, unay mo laki din ti tao. Imasinso da labasit. Ngimatumat tan ti purwada. Suron kon. Apay nanang, kasla masursuron kayo may. Itay kayo pa asumanaw dita. Kasanaw, kat adamat tao ang nakaim-emote, uray kumamot no saan ko akab-kabagyan. Saan mo nga raw tamis mo pa'y abayaw kan kaanakak. Hay, una yan. Ha? Nagalas nga ugalay. Siyak pa'y mo nga raw tinagaramidan da iti kasjay. Uray kumamot no sa bali a tao. Hay, talaga na ba inanak? Makapasakit itinakaw. Nagpadaan dala ang agama. Imot da. Di kay maawatan nanang. Apay ngamin ay Ada ka din napasamak, ajak amo. Tumalnakan alin. Chismuso kamot amay sa. Ay kat imala ako mangay, no saan ada kayo nanang? Naa. Pumanaw ka man iti sangwanak. Tama nga no sikap iti pagdasalan ti pungtut ko. Ala, panaw! Apa yun? Anya ti imbagbagam kin ni Antim Teresa idinaudi nga dapaskan dito'y balay guaynet. Nga anya nanang? Nay, jakamukan ka Iso nga rod adamdamagan ka. Itadamagan nakmat. Ay kit ilawlawag yung amin tapno maawatak nanang. Inchat ko ni Antim. Ay ayabak nga umay mangala iti intuno abangos. Imbaglaang kumaadengdengen damit. Ngam sa bali mat ti reply na. Anya ti in-reply na kada kayo. Dahito, basa ti kunana. Nan, kita akman. Sige laeng kabagis. Uray kaskasano. Adamit ket di igatang mi iti bangus. Nakababain met iti anak mo. Amangan no lapdan nakmanen nga agi take out no makita na. Nabainanak ngamin, idinaudi nagpasken kayo, talinapdanak nga agbalkot. Anya ngamin ay ati imbagam. Hay, una yan ni Auntie Teresa. Kasla ubing, para day jayla ang gimuran. Anya ngamin ti imbagam kunak.
Diyak mo't linapdan, nanang. Ti kunaklaang, saan pa'y ko mga agbalkot taado pa'y ti saan anangan. Kan may sa, ang mga nutuladen da, no makita da nga agbalbalkot. Kan saan pa'y analpas ti pinangan. Ay, binaybay am kumalatan ata saan mo't nga ado ti balkutan da. Kita man, gimuran jay tao, gapo iti kasta ngay naramid mo. No pala kanyak, husto lang may tinaramid mo, anak ko. Ngumadlaw na sakit tinakom ni nanang kanya. Bayampay laang ni nanang mo. Normal lang matkid di dayta, takabagis na kit nga raw tayo masiknan. Nga mamati ak amalipatan ng tumot lang dayta. Saan matkid di, ama nangimula iti sakit tinakom di inam. Awatem latan, tatalaga akasta dagiti bumakit. Ay, wan matkit di Ngum awan mo't at talaga ti madi nga intensyon ko, idi imbagakin ni Auntie Teresa ti kasjay. Diyak amo asinakit na gayam. Kat no nasaya at mo't ti panakisaritak idi kan ko na. Ay kat nagkabsatan dan iti inam nga arasagid anak ko. Kas na kunakon, awatem latay dan. Talaga kanukit akas tadagiti bumakit. Agsublida iti kinaubeng, nalakada amasaktan. Sa bagay husto mo't kit di tapno makariknada mo't. Bareng ano makariknada kag paisaw, kit agbain damutten nga umay dumaw dawat ka nagbulbulod iti kumkumporme dito balay. Bareng makariknada, kit gumatang damutten iti kagawaan da. Tapno sana puro dawat kan puro bulog ter aramidan da. Gapo ta syakket nga rod ti ububing, syakon tinagpakumbaba. Kinasaritak ti ikit ko, ket dimmawatak iti pasensya, may papan iti isyo mi apanagbalkot. Manipod idi, sagpaminsan dametten nga umay dito'y balay. Saanen akas idi akanayon da nga umay. Ken no kasjay nga umay da, saan da unayan adumaw dawat ken agibalbalkot. Or-orayan dan aninanang ko amismo ti mangibalkot iti iyawid da. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Gwyneth. Ken ka pagayam, Gwyneth. Makaisamak dito'y pakasaritaan ti biyag mo ngaing kaimbinglay. Adu ngamin ti kastoy akaso wenno isyo. Ti kayat ko asawen pudno a mapaspasamak. Daytoy ket maysa a realidad iti biag nga intay pagdaldalanan. Ket mamatiak nga ado ti nakarilit iti daytoy a pasamak iti biag mo. Husto laeng ti inaramid mo. At least nakarikna ti ikit ken kasinsin mo. Ket kaskonam nagbalbaliw dan, banag apagsayaatan da. Amangan kit di no agtultuloy ti kasjay nga ugali da, ket maaddaan kayon tupay kit di iti saan apagkikinnaawatan. Saan lang adayta? Nakababain pay no aramiden da iti dadduma nga agpaspasken. Alakastan pagayam, Gwyneth. Ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.